Fundi Gachuhi akora fundi wa furniture. Yes. Ni fundi wa mbao. Fundi wa mbao. Unajua fundi wa mbao especially Lulo Elias wakuagi wegi. Sio wegi. Si wegi. Na saigine kasi inakuwa mingi. Fundi wa furniture kwa kawaida akishika fiti biri hiyo ni kasi ya kiumia kizima. Ndarugongo kwaja fundi wa mbao. Yes. Ugiwa te kwaja na rabira kuhoka ndarathi ni cukuru gago akande thiki. Nduri wiro ngiamba kumune. Yatuika occupied. And you know those are people who are skilled. No, those are skilled people. Na talent tondu kuruta wira na rovauri. Ni kurabatara nginya mundu wina passion. Yes. Tondu horo wa joints, dovetail joints, groove joints, you know those kind of things. Need cia guthomera. Na lap joints and what have you. Mbica Ciao. Fundi Gachuhi. Yes. Akire fundi wa mbao. Ni ari Gachuhi furniture shop. Gachuhi furniture shop. It's actually Gachuhi furniture shop. Ano kikira jogu wa shira wiro gori. Na kuyo Gachuhi furniture shop. Gachuhi furniture shop. Na doisa imugo Gachuhi furniture shop. Yes. Ni akiheo wira muingi we. Muno adira na mukima. You know, rural areas ri. Bawiri ona nyingiri. Ruthiete iguru muno ni paini. Yes. Si variety which is Grevillea robusta. Na Pinus patula. Yo ni paini. Yes. Na munyua mai. Na munyua mai na dwede tuo. You see munyua mai kwa jawe ku mari. Ni uthia wa gwikora hanini. Ona tiga kura. Tuikira musumari. Ucio no akira naguo utomite. Ndini ndakire udwa. Munyua mai eucalyptus. Ucio ni origa musumari ukaigwa bati. Oka bounce. Oka mijuka. Leure. Fundi Gachuhi ni anga kugia hadhara na kwa ihinda riri no thugundo ria gucoka kuri hadhara yo oro risk ya zero term. Niki Fundi Gachuhi ni eka kindu gito repair. Ni athondeka indo na eka repair. Yes he undu metha ngiikara tore kwa fundi ni getha cokererio randa ehuro sandpaper we. It's a very patient process. Ehuro sandpaper tukithirio gukumwena kindu gitagwo spoke shave. Yes. Spoke shave ni ria temaga tu groove. Yes. Na ni mithemba etiganite koguo temaka grooves. Yes. Igeri mweru. Igeri mweru icoke hako kindu gitagwo polish. Icoke rikirio na clear kuri mahaka stain. Yes. Stain ni kuri mahogany stain. Ni kuri stain itiganite clear stain. Yes. Ndikiona riu indo imwe ciana tari rufauru ono tiro ni kwa ko stain. Yacoke kako vanish. Yacoke riu yoma wega karikirio na clear. Ikana gisi nyamu ikahana sinda. Gisisio. Yes. Unyake tutawiro cio akwa kaginya laka. Yes. Iraki heto wirai. Aero kametha keho we quite exotic. Negitonga geitora. Aero metha eno ri. Renda eko kindu gitagwo sanding. Na ni sandpaper ri. Ni ire grade. Na ni ire magego. Gwiciria magego ciajagia zero cia batite I think ginya 3 or 4 to kwiro ni ngenye wa ngenye furniture no na baziro ri anga ni we magego manene iyo ni wa ba kukiria nayo. Of course wajagia na rarada. Yes goko hijitie uikurukite. Yes ga smoothing plane wega kala karuta tukoro tuko tu thaka toke na mundu akihurana ni wona kaundu kau gega thaka. Sikoga gukora nginya ni akinyire handu akuniko ni maranda nginya maru agethika na monuro ona mundu ekine igwa ore ongithi wiki hau maranda ini yuko the smoothing place kaca ruo ka sandpaper nayo ni undu riu wina patience ura sandpaper chokere kiyo na sandpaper riu ka fine huru chokere ajie ko hakuke polish na vanish. Yes. Leo ni akirehirwo metha
na arakiuga ni akuruta wira ucio na araurihia ngiriti ithathatu tondu ranakirero ningi nyamu ya very cheap wood arakiuga wira ucio ni gatia ni akuruta na arakwa uruta wira uga heo kiumia kimwe no ni uri as fate would have it ri andu akia wira ri maraya kagucanio kanini uhoro wigie uburuka yes tondu Gachuhi nake ndiakitikiragia andu ake meke uburuka here and there yes mararwira ngiri igiri cirare iguru handu bara yanyitana ri nime kunyitana o mwana atua kome miorio ngi na ithanwa ira comoka guoko yes kwa bahati njagare tinda gutha mundu no metheria araetwo eke repair ri igeno irathie rigite gatagati na ndaumirira na rungu mwene yoka kuira metheo yake ri he was breathing fire nayo nige toge geitura metheo yaumite kundu gwitagwo Congo DRC oh yeah metheo ro faura ro mithondekete ri rwitagwo the African black wood ate ribao ri utirwo ne kira ti mafundi maige marui ribao ri tirwo na kio ugo rauga actually nigetha bisewe solekeri ribao ro futi mweri yuma kidu $150 per foot futi emwe $150 yes kura moita na kidu one or something $120 thaisi racenjia na $120 yes aya cio nĩ 15,000 harĩ futi ĩmwe yes it's almost 17,000 there about 17,000 per foot yes Gachuhi arakioya initiative ya kuria mwene amwire he undu wahanikai oke makiari arerwa atiriri metheo ri urihitio nginya kindu gitagwo the value yes what do you call that value the sentimental value yes uria ne alito from generation to generation ucoke utarwo rufau ni 770 metheriku ati magana mugwanja ma 70 metha yes Rwe kidu gito sentimental value metheo ri ni furniture iria ukora mundu ogura exhibition auction yes ugaikara ugacokia auction ni ukite yabatite be icoka gitura kienda kumicokia auction South Africa kemiendia endia magana kenda kana mita endia mita ine hau rĩu acokia mũgwanja Marekani nauga aruti ake wira maracongoiranĩire ngiri igĩrĩ na macoka maigua hadhara uria hana ri maremunya maronwo nyacaba marakura yes Gachuhi ni areci uria gwitia thoko $770 yes 770 nĩ taro sturu ri ikoragwo State House imwe no wenderio milioni ona igiri to no kore sturu iyo ri ni aigagirirwo what do you call this ena ekagwo tini the fly whiskey ya jomu iyo itagwo sentimental value yes toro ba uragura ni to studio nyene yes the value in it yaigagirwo that fly whiskey na no yaigagirwo thimbo yao kamo ishi fimbo ya nyayo leo methe yo yaitoke gitura ri nigwe ha ihana kwa leo Gachuhi arauga atiri ngai yana cia Jesu hori ndaje guthitaingi tonga tuone itwanire tore muige mahoya icio tibia nini we memeire mahoya ini araguithirie methe ratuka ikagoithia ni ithanwa kira garionu methe rageire na mutino wa guthukira gwake itwaritwo rifea na ni aretie mbeca cingitumira mathukuru mana deski na itigare mcoke muhoere wajigua aheo riri wa kumuohera
Ona ni muremi muhasura. Ni hindi areyukiriria. Gachuhi ni ramuthaithire acokereria hau gatagati na mukima. Gakeria araiguirua. I do not even know anyone who sells African black wood guku Kenya. Me too. I think it is MP. No muti ucio wan ri. Ngetho tuke ri kugethwo bao ri. It has to be at least 40 to 50 years. Ona gucemania naguo ri. Ni guikaranga. Ne nguria wetagwo tena ikuto hindo ngiaga maybe ritwa. Gachuhi ri. Gachuhi. Aratumana wira wa mahoya. 7 hard lead. Gathara na thutha riu ni kugia riri. Gathara ni guthera. No ari cibe ni arutite wira. Tukihopo no ri ungi uguka ri ni ekwendereithia wira ucio. He is capable. Yes. Ukiweta ngagathukia gathuke mundu. Na gathuke mukegeciria no tukene. Ikari. Na baithira. Eni. Ungimeciria ri. Tutingirakara. Gathukire hana kwirwa atiri ne speaker wetangura. Gathuke mundu kagashuka. Yes. Nuona giravi. Tiro reke gwire. Raure. Thairu Na Burugo ri. Thairu Na Burugo. Yes. Acio ni anakekani athuri. Ne marathiete riri. Kundu gwetwo Kilgoris. Kilgoris ni kuu ni kaunti ya Naroko. Yes. Kuria mwicaine. Na kuria ugithie Kilgoris ti haha. Ni uthiangite. Hapana, hapa huko ni mahali bali. Uyu tukite Naroko tauni no gaikuruka. Yes. Ni marahiyete ku mena ibatai. Na ucerere muthuri umwe murata wao. Metete na kaundu. Yes. Na maragithie. Na ni tondu guku ingiro interior ri. Marikia na muthuri ucio murata wao ri. Marakiuga atiriri. Tondu ku gutie no ra ropaciri. No mathie kuria town ya Kilgoris. Mambe mariange maica kidogo. Maroke guthie ki gucoka na mucii Sunday. Ina make ku gwe Friday. Uge Saturday mamihuthire na miago. Tutirega kuma na rugongo na nona bururi uyu ni tambarare. Yes. Ni wona kondo guku nginya ngundu ni njarie. Ina marake gatambathi ya Sunday. Cia kuma githika ni kuri cia direct ku. Ni kuri cia dai. Kuri cia dai. Ciukanga hanya makibu. Maraki ya haisiru. Tugatite mbathiri. Ona tungirino kiroka na tuiyuri. Mambathi meho. Mbathi tigiti weke. Wiho. Me mondo na nindwandikithia maritwa kuria. Yes. Maraki ya haisiru to ni Saturday rucini ri. Mambe maingire mwe ya mehehu. Tuigwe gukuria chamaga. Na niigwa riu Thairu Na Burugo ri. They are very far from home. Very far. Kilgoris ti akwira ti haha. Ni andu amakomboki. Mara makigumo. Kilgoris ni makiumagarangite. Mahindari. Maruga macenjie riera mathie kirabu kingi. Magithina para uguo tondu no meru kwina kariura ni mahindite iga no nari. Marase mwena musafara wa road show. Yes. Ito road show ta istwekaga. Of course road show koragwo na the MCs. Niko na sangalewa. Dancers jimiji cio katika wega muno. Cia kogemia. Yes. Aigo akorwo kwina aini. Na megukiaria. Yes. Ayani ya merchandise. Ndio. Maramba maragagio muno. Ni road show yo. Auditige kinya makomboki.
Haya. Tatiga. Ngonja kidogo Burugo. Atira nene mwaga. Yeli. Yes. Yodo ishibere au chionali. Bali malo kama hubere mayana. Haya. Zangaliwa mama banya mwili yao. Makawia inda. Ndio kona tuzuri be. Haya nua zuri ya piu. Wewe. Waraki nyahando riri. MC araki atiriri. Ukienda kuheana merchandise. Na iheo. You know the sales mechanism. Yes. Akiani gejire ukiraudi. Yes. Arauga nataka mtu akuja hapo katika na mademu wangu. Yes. Mtu atakatika na mademu wangu hapa nimpatie 2000 t-shirt na kofia. Yes. Arauga wale wazee wako pale wawili kujeni. Thairu arauga atiriri. Ucio ngandara na ntikangecia miaka. Burugo aramwira atiriri. Goko tori ni kirigoris. Goko ndiko ihani na mitie pia. Goko siko horodo kuwito. Utiri ando to ekondo go. Ni yegirisho yirere. Ngo igire no na toto ngethi haria tuguthwa mundu igire. Icio ni nyane tukunyuanga. Tweturire. Yes. Ratuika sangare mamagire. Arakigirwa hau. Thairu na mukuaji wake ndekona mukuaji. Arako guo na kagoti kamire hoiri. Abati haria kirori ne na andu wapi nduru. Burugo na nturagirerio goko. Mucie wana horirwe ruhi. Kamoera moko guo ta mwesimiwa. Mekirori iguru. Mekirirwo rwimbo kana. Yes. Mario meko na rwimbo ko mara atiriri. Weka hii ya kisasa. Audio gani mzai? Yori. Yori. Weka yori. Ama ile nyingine nasikia wanasema fagilia. Gonoro kurakuru kidogo. Maero icio no cia. Gele kuringana icio ni njeru muno. Ario ni njeru. Burugo arauga ati mamukone mahome mamaingi. Kira nawe Burugo. Nyimbo icio ciume ko goko kirigoris. Goko gata niwetie nyimbo cia kibururi. Arauga yetu ekirira rwa mushroom. Mutoto cio nguo. Kaomba mutu. Kirero lo boro. Raja. Tun. Mtoto singu. Utamba mtu mama. Kosa wakwe. Ndio Burugo ruzo kuejenya na mwana. Na ilo na mukuaji wake. Hiti ndo mahori yero no ando kuruma e kama ndo mamwe ne koro ondo jono. Kosa wako utalia sana mama. Na kosa wangu mimi nalia sana mama. Dun. Sigu utaba mtu na marui. After siagua yotire tunoto rama kuhereria yoto ndana ani mati kira guo nyingi na mati kira ati dai ona nesima maraga we Uma kijana uri amaru wagira mundu mararu gira tothuri tu Wala gua atriri. Ngene hega. Isi tinya kenywa ni ile twa nini. Okabe kioguo. DJ Iru achoke acenjie rwimbo ekire rwimbo rwa speed. Malaika makiro fale epopa. Nikapla mia ve. Aduri ya kebado ngodio. Nyamana merazi ni hivyo. Ne hivyo. Sasa tangusa wase. Hiyo sasa washa nafikisha hapo. Aduru. Kinya Burugo kofia nego ire. Kofia yake heto ya thigingiri. Ne madi rethi. Yes. Nego thongothio na rwimbo kwagira. Burugo na neitire ruta. Neko gera. Magituika ni mahotana. Maragutho mundu ngo ici. Igire. Yes.
makirisa ba na merchandise na marathie kahora mesebetie ni mathukuma cia muthenya maithio roka ke kouta unire marathio ingi ameheo marauga atiri no tuhinde mo ni twathukuma ona ni twari mamundu igire na gukua ndungata icio ri kwanya tani ri angunetwo we nene ri angite ri na gopera pero ko ure ne twicokerie ngapo marero hau maraigwa mageithio ni mundu Thairu no cio amenya guku ire ka Thairu no cio ne kimu uriku wereria Ngoni noko theri-ini we kimu wako ngoro kuria makomboki ante makomboki na mwana gani ndi wakwa menja oyo mokora ngwaruga meire thothaite ucio ndi muri we ndokire guku nduta wira guku okay aithia tukire biashara guku amera atiriri ni mungiace tungiacenjania na mbai twara ngagi oro uguo na maratigana maikarangite oro hau ri Thairu to ni ore smartphone ri arauga ore huo sapu akira huo sapu ri mare ikeno ile ciao naona to fuindio twaingira atuhingura ri kwaja ekurugirwo ni muhikire aiyo Burugo Burugo katu makara biche nini ndeke hivi baya tueku yanga nitokwa tukeruhirio hinya tondo talaka ndute mabani nyone nyamu yo wega ndio na nyamu iti oyo akiribe ni maija ni maneni katokora kondagwo aso kara uthimu raingira ya kuhurwo ni kimu Mbica Ciao ri nie ndingithenera guku Kirigoris tena andu ingi kamaru gongo utikamwe ko mutanjikirie mundu 5,000 menyo ria Mbica icio ciko disappear mara muikiria riu mare kuria rugongo ri makomboki ri maikara ngoguo akamahurira kemani ndwa nini leo hodo yale adaliri jikiria ikindu akamwona agirie mwana ozawa niko nyitirira kaka no wagiturihiria goro horo ari hiria goro we muthuri ndekaga oguo Mbica icio hindi turi kwira wa nikeri ndu ndungi ugeka ni murero gwa acha ni uri kula ta ibi no ri kula no heo iturwa kanithai na mono da hawo muthomere acha nawe uri mwana kemoni we nawe mono ndamura gaithe oguo ukiwa haraka kama hulira ni mamwandikire na mone teme kiriori cimekura igu muno yukia ni maranire atiriri mamwethere mundu wa kurihwo ethe kimwa tunyuo thimu ndo kwana kwanja aloye video la kuherithia ala monda ngiribwo ni ithe kwanja aloye aikia me guturugira ani kwaja igoti riri aku Thairu nario ni riuikaine muno iyo riri amathanduku ithiri wathiete nayo mwathiete ithemba tikie ziak ijiviete ke hada na fote Kwena mawasili meko bakuya free time kidogo yes ndo yake ni rigiji na kewiro yarahirwo timonini hapana kidogo yes doni no getereire executive order yes ndenda gutaukwo wega demarcation mihaka ya rigiji yes na ya musaria I also need to comprehend how ndira batara gutaukwo mihaka yao who reports to who
And who is senior than who? That is my point. No ritaga u. No garigitiwe afati okoro iguru tondu ari. Ni afati is running mate. He was on the ballot. He was on the ballot. So that one I think hapo tutaangaliwa. It is only in onda. Yes. No riu mugathe. Yes. Niwe kiugo kia muico. Yo organizer kana kuri organize. Executive. Na utuika tutithiete uru. Tutithiete uru generally ri. Tutithiete uru. Ndio. Oh yes. Raure. Beda ni Murifa ri. Beda ni Murifa. Ati Murifa. Oh, ni Murifa. Ni Murifa. Yes. Had the spoil of her day of his day. Go thieta kiundu kiho. Ekamwa ndandura. Ekamuinamura. Na akaigua agia kindu gitagwo riri mweru. Yes. To benda ni ri. Ni andu re ma praga riri. Maundu maya ma humanitarian aid and what have you. Igua kindu gitagwo these American organizations. Yes. Apply, they are humanitarian. I don't know apply. Mudroko wira either could distribute or maybe a project. A project. Ndio kirutanga viros yo. Na kurage tanga thoi. Na report ira wakinya rugongo. Ati mundu uria okuheo kandarasi. Yes. By a renowned NGO from America. Kandarasi ka milioni 50. Kiagie gutoporera andu mai in the very rural areas. Yes, ikura utaikoro mai. Mundu ucio arendwo penda ni Murifa. Ni amoka. No yes. Penda ni Murifa ri. Nake itura nirionaga he's a joker. Ta kwira one ni athukirio handu ni githomo. You know there are those insinuations in the rural areas. Ano we Murifa atoraga ke buku-ini ndikaga aihuragia maundu na gutanga andu no mana mawani. Yes. Hello Murifa ri. He had a field day. His day finally came. Oh yes. Na ni marua marokire. Penda ni Murifa. Yes. Ni mimi hapa. Kiyono the proposal was approved. Yarafatara guka guko Nairobi hapa hile. Makiamukire further instructions. Guba kuri muheani wa kandarathi. Penda ni alekia kwila muhirega ri. Na mutimia ri. Undu ucio ginya maramba maretia kindu gitwa fellowship. Yes. No ginyo horo ti wambe witanirwo na iguru. Namba gwetio ngwataniro. Penda ni nake ri. Ni be undu itwa niri munyanyaga. Yo aracaguraga. Heria bahala ni hau. Ayo chiota hapana chone bebuga goko ni ndagorokirio ni ithomo ni athia thome giake toya cibo tigane kirauni ona kendingi amwita no so ndio muthirikari yes ni eguka ningi amwita to nda mutaire proposal oria to kwanda ndora rui take irrigation ya kiraga no le kia yuka ayonda ikaiti igere haria wa marida kimondo mwa Ocio niwe watumire tuingatwo mugundo ra twakomborete ona kiruta irari akiana mihanano examples ya mehiari ya togwetaga ocio thengia toa yeye tutiraniria kurai kinya ihinda ria ri ya ugithie oh ya pahelo okay amokela ke marua na instructions marua na kandarathi yes marathi mari athuri kenda atumia atatu yes ndaguthia wiki hapana ndia kumagario iyo ni niza ni ngima akirio mwake thendo ria entrance na wira uyu no mbeca nyingi yes ninge Nairobi ne kuri andu oru muno akirigwo ninge Nairobi ya pahiro ri kiandu yingi arugongo mameithiranagia yes marathi na muthuri wako watwarithagia njike cia CSF yes Ndio kiwe ke we Nairobi ni resi
hilzia nginya hapa hilzia yes marage kinya marero yu mogothie he andu hena consular section kuliko mogothie marua maya maumete kundu kou yes marage thio wega haria gate neri marake amukirwo geni wega yo acio lift nginya kuria 14th floor yes makinya 14th floor I say na the reception congratulations really man thank you so much Murifa yes we are trying kugira kule vetting committee alors yanawe chaingia na wanaume tano ni vichuli twinzibendi mtu kuingia peke yake yetu sisi naendaga tukiwa watu kadhaa wa kadha tukumbalie sababu ya kumbadilishana maoni utile shamba ya mundu mwe ndio hapo sasa aigira kule sema marigo morio kiuria kimwe excuse me who are you people who are you Edu arajino ya vidani yes it's Brenda ni Muriba the one who apply and you call me here excuse me just a moment my karagete oro hauri harare ho mundu my rotary do you recognize this person says pan njua yeye ni wapi my this is the Bedan Murifa that has won that contract this is his photo, these are his photos, this is him. Who are you? Murifa Bendan the one who applied for Rudo Manji. Makima umaraina metie mothio au wega macho kangari neri andure maramutwarite maranjira kumwaruka enda ni ndungi turihia mundu ngiri mbathi turehetu ana inofi kurehe kwa mukira riera ni maundu tamenyaga wega ne kwina nginya gitirwa kiratangazitwo kia wasiri maritwa marariana ninde ninjenso tarekite kanyaniki nyokiri mudomu na turari wona hokeirwo indo icio ciothe wina ki maraji ya kumwaga ndani ya urase ya raise tungikunda mutikando kondo aluongo ndigaingara kwa muthuri timbothu mere ine nyambire kugia kaundu mere ine kaundu kaija ai ni kwa mozo kana ngona mogitia ni guceneneka mutigabe kumuonia ta hari undu ababe mukirei ndatozi itangazo ta okahora na idoka dai araze okarogo gwari ogu ndagecoka na riba airo gara yale paki road vai kaiwa mundu ramenya paki road ri na aragwita nagarari tiwa ira nagara eno kwendo no mothe uyu especially old timers dag onageigwa kwe ngari ciakua Murang'a kuma tauni gatagati ndangicigira no athire nagara neguo eci tieto Kenya ne to nagara benda ni Muriba kiana atia ari onagara yes dia ukara iro bitende ari onagara dia gitoiria networks twida